Anya laki din! Hay, mayat. Nay, anya day taramraman ng Uncle Claraw. Suka. Anya laki day ng Uncle Claraw. Ramanan na amin na makita na. Rina manaklag no na alsamela day ta suka. Suka nga raw di nalsaem. Mabisinak Kasla kayat ko timangan, mokong. Ay kat inka mga anin Uncle. Narigat ti mabisinan. Portaman, kanakan. Igatan ko iti kanek. Ay. Sakpay mutlaeng ti pagdawatan nyo nga awan ti makukwarta na, Uncle. Sapay mabisina kun. Kasla fried chicken, ti panagkitakan ka. Anya? Ay, bastos! Apay nga inagkam ti pingping kaw, Claraw. Ha. Ay, rin naman aklaan. Noon niya tiraman ti pingping mo, Marcelina. Ay, sinalbag ka. Ay, anay ko. Pinagtapis ka ngay. Ha? Awanan ka iti bain. Agtatakaw ka iti agak. Ay, anay ko manen. Gusto na. Ay, napirsay san tilapayak ko. Ulitin pa'y maminsan tinaramin mo. Pusyak amain ang ipon ma. Anya? Basol mo mutlaeng ano tinapis na kanina na Marcelina, Uncle Claraw. Rin naman aklaan mo ti pingping na noon niya tiraman na. Kahit anya nga'y tiraman ti pingping ni Nana Marcelina, Uncle. Ay, napgad. Anya? Napgad? Apa yan ako na yun, napgad, Uncle Claraw? Ay, jaysa matling et na tinaramanak. Anya? Agmir-merienda kamot dito'y tersena, bet. Wen tata Claro. Kalkalpas ko lang amin ang naglaba. Iso nga imayak nagmerienda dito tersina. Ramanak man dito'y inumam ako. Ay. Ay, Itangad mo mo't inom tata Claro. soft drinks mo't gayam. Nagsamit. Makuton ti bito ka. Anya, amom lang aro din a soft drinks tid inom tata Claro. Ay, kas tagayam ti raman na. Kas laraman ti soft drinks. Ay bayadam da iti a soft drink. Jak kayat nga inuman ta naababam mo ti bote. Naku na bayadak. Rinamanak lang mat no niya ti raman na. Kat soft drink mo't gayam. Anya? Apa nga reklamo ni Beth ita iji tersina, Uncle Claraw? Jak man amukan ko na. Di kan agin di amaw, Uncle Claraw. At dalaki di inaramid mo, pinagbabawal na tiknaik. Anya pinagbabawal a teknik. Rin naman ang laki di pingping ni Beth Iso nga reklamo itay, Uncle. Saan mo't akanakan? Rinamanak lang gimirmeriendaan na anak abote. Kahit anya nga iti naramanam, Uncle Claraw. Soft drinks mo't gayam. Anya laki dahin, Uncle. Amom lang aro din tiraman ti soft drinks. Agpalaw kayo manain ako nak. Aglak-lako kagayam iti banana kyo Delia. Wen tata Claraw. Naimas mo't laday ta. Naimas tata Claraw. Ayat raman na ngay. Basta, naimas ti banana kyo, tata Claraw. Nang runa no kaluto. Ay, ramanak man, no anya ti raman na. Ay. Bayadam day takinan mo, tata Claraw. Nagsamit. Makapadiabetes. Bayadam nga rud tata Claraw. Apay abayadak ngay katrina manak lang, mat. No anya ti raman, ti banana kyom. Ay saan mabalin, tata Claraw? Nasken abayadam ti banana kyo. Fritis lang day jay. Iso nga awan bayad na Anya? Siyak ti siningir ni Delia iti lako na banana kyaw, Uncle Claraw. Di ka kanumot nagbayad. Apay binayadam kat fritis day jay. Rinamanak lang no anya ti raman ti banana kyo. Awan ka no ti free taste, Uncle. Ada? Awan ka no nga road, Uncle. Ay, ada kunak nga rodin ni. Asinaw, tinagkuna mabalin ti free taste. Iti lako ni Delia banana kyaw. Siyak! Ada libre araman. Kunak kan kwa na. Anya laki dahin, Uncle. Dinto pa'y ibagajaglak-lako iti banana kyaw nga da free taste na. Si kanto laki dahin na customer laang. Ay na.
mayat ti agkapay. Makapabang arik na. Madama ka mo't ngagkap-kapi dito itirsena, Marcelina. Wan, Claro. Anya day ta kapim? Imported? Saan? Ginatang ko lang iyay tirsina ni Sweetie Dems. Anya romantic kape. Napait. Nan, umigo pak man iti kapim. Ay! Sinalbag ka, Claro. Kinapimatan ti kapkapyang. Ay, naimas gayam. Ay, Naimas tarupam. ay anay ko. Apay ngagkatos ka ngay, Marcelina. Di ka lagbabain. Makikapkapi ka iti saan mumot akapay. Ay, rin naman aklang, no, niya ti romantic kape. Ay, anay. Ay di ka man, Claro. Laklakayan kan. Di mo pailaan mo tiraman ti kapay. Ay salbag ka. Kukwa mo day ta kapay. Inababa mo ti basaw. Ay. Apay ilutom day tatuktok mau, Uncle Claro. Ay, nasakit mo kong. Apay nasakit. Kinatusanak ni Marcelina. Kasla bato ti katangkan jera, may naanang katos kaniyak. Anya nga min ayati naramid mau, Uncle. Rin naman akla ti kapkapyen na. Nagpungtot matan. Anya laki din. Inaramid mo ba na yun dyan pinagbabawal atik na managraman ka talaga, Uncle. Ay, soft drinks ko, ma. Ay, kat gumatang ka tapno makaraman ka iti soft drinks, Tata Claro. Kaya ko malibre a soft drinks. Ay, awan itan ti libre. Gumatang ka, tapno makaraman ka. Oray, tinapay la ko mga dapalaman na. Nabayaga pa na, wala jak nakaramraman iti tinapay. Ay. Kitkita man ti tinapay ng igamak, Tata Claro. Anya klase a tinapay day tabet. Munay. Ay, nagdakalmutan day ta munay. Ha? Ramanak man day ta munay mo bet. Nagdadakalmutan day ta. Saan na mabalin, Tata Claro? Gumatang ka mo't iti munay akanam. Ay, day ta nga rod munay mo ti kayat ko. Di ta ka man langan? Imadayo mutin. Awan mo't dakas ngayon bagak. Dumaw daw atak mo't lay ti munay. Marcelina! Ay, banyas! Apay nakigtot ka, kat inawagan nak pa iti banyas. Ay, sinalbag ka! Apay asimrak ka dito'y balay. Nakalukat namin ti redaw mo. Iso am simre ka kon. Anya, Nasayop ko nga minanaimas ti lotlotwem. pinakbag tilot-lutwag. Saan pa'y analutaw? Nan, ramanak mano naimas mutlaang. Anya, ramanam, asan pa'y analutaw? Ramanak nga rod no naimas mutla ti timpla na. Nagpuskol at talaga ti panagrop-ropam, Claro. Nangalaam iti karbangam nga umay agraman iti lot-lotwag. Si kamot. Kaslawan ti nagkadkadwaan ta. Anya ti kayat mo asawan? Nag-boyfriend. Kan nag-girlfriend tamot idi ununana. Tukak! Saan kitin? Idi day ta, kan may salang nga aldaw anaadaan tayo ti relasyon. Un at anak i-boyfriend ka iti sabali. Ngam na tayo mat, nalipatan na tinagangas. Ay pumano kakit din, Claro. Isabwag ko kan katilot-lotwag makitam. Saan Di mo aramidan day ta? Pumanaw ka nga rudan, no di mo kaya't asikatilotwag, salbag ka! Yay! Ay. Itay ka pa nyagsinsin na ay, Uncle. Apay aya. Makmakan ko, ma. Mapisin ka marahin, Uncle. Mun nga rod. Managbis-bisi na ka talaga. Ay, kwa. No kaya't mau, mapantalangan maki-birthday, Uncle. Ay, sa dino. Ijay kabangibang abarangay, Uncle. Agkasanga ijay putot ni Manong Laray. Sino day talari? Ni ngay Manong Laray nga ex-convict. Nakarwar gaya man iti pagbaludan ni Larry. Uy, Uncle. Mapanta maki-birthday. Tapno malanitan day tabuksit mau. Ay, anya pailat aramidan tangay mo kong. Inta na Mala, mapantang rodan, Uncle Claro. Nagadumata sa nga ilid Unyag paiso, Uncle. Nagadaw ti sa nga ilida. Inimbitaran da ka kadi mo kong. Saan?
Naamwak laeng agpasken ni Manong Laring ex-kunbay. Umay talatan ata na amuan tamot nga raw. Sa bagay bitaran tan ti bagbagita. Ay, umay ka. Ije kusina ti papananta. Ay, naghimas talaga. Naghimas. Uncle, di mo unay tagraman Kitain da kanda kitaglut-luto ni. Naimas ti lotoyo kakabsat. Saan da ngagtagtagari, Uncle? Apay ngamin makiramraman ka itilot-luton da. Ramanak nga ron no naluton ti sidaan. Ramanak man da ito'y malutluto at tabtaba. Ay, mas. Huston, Uncle. Ay, da ito'y pa'y malutluto. Da ito'y pa'y... Ay, naimas. Naluton sa daytan aputahya. Uncle, ramanamot amin na naputay. Nagawid tan. Api nga gawid tan. Ay, nabsuga ko namang ramraman kadagiti malutluto aputahi. Uncle, umasidagan ni Manong Laray. Langhan natin makaungungay. Ha? Anya ti ket asawan da ito tata. Rin naman amat amin ang dagiti malutluto. Anya lakit din ni Larry. Di ka din may lasin. Siyak ni Tata maklaro. Anya kumano si kan ni Tata Claro. Jack kayat tinaramid mo. Ay, kwa. Impasig ko lang ti bagik. Gaputam mo ka, Larry. Panang bastos tinaramid mo. Ay, hindi nanog na, Larry. Tapno agnakam ka. Daytoy pay. Houston. Ay, matay akon. Ala, pumanaw kayon. Jack kayat amakita ti palagrupro payo. Panaw! Umanaw ka din. Nagsakitin pero abagik mo kong. Ay. Basol mo matlaeng, Uncle. Anawaan kang di ka matagpaanawa. Ay, mapantala ko mamakipangan yung makiramraman ka matan kadagiti kusiniraw. Nagtanang ka kumalaeng, Uncle Claro. Amoy lang arudin nga ex-convict yung nagpapaskain. Ay, dakmat namdamay nakas deti mapasama kaniyak. Baliwan yon ti kasta nga rami jaw, tapno saan kayo may sagsagmak. Ay, mo kong. Agbalbali wakon. Anay ko. Leksyon kada kayon dayta, Uncle Claro. Managraman kayon tumit nga main. Anya nga ita. Pinaramanan da kayon iti left and right adanaw. Ala, pabagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Managraman. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.